مالباتên dîlgirtiyan li bajarê Amûdê ji bo serbestberdana zarokên xwe yê ku ji aliyê hikûmeta Demkî ya Sûriyayê ve dîl hatine girtin, xwe pêşandanek li dar xistin. Bi sedan şeniyên bajêr û malbatên dîlgirtiyan beşdarî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de pankartên dîwarên zindanan nikarin rastiyê ve şêrin, zarokên me berdin, azadî mafekî bêqusûrî ye, vegeragirtiyan berî her rêkeftinekê û dilê dayikan ji bo zarokê wan di êşe bilindkirin. Xwepêşandan ji bazara bajêr dest pê kir û li çarxareya jinan ve guherî mîtîngê. Di mîtîngê de çalakvanan diyar kirin ku pirsgirêka dîlgirtiyan pirsgirêkeke mirovî ye û bang li şeniyan kirin ku berpirsyariyên xwe bicih bîne û heta ku daxwazên wan werin bicih anîn li kêleka wan bisekine. Malbatan diyar kirin ku çalakiyên wan dê heta ku zarokên wan azad bibin berdewam bikin. آخر شي دنگی خوش مامار شان جا خوش مرشتغلی حفده مهیبو و حجده مهیلولو ان الزانبي يا بيكشتنه يا ايسيري يعني جمرت نقوتني بالضبط بس انه صورتي بلاكر يعني هو بيكشتني صورتي بلاكر كي وين يا بلاكر نزا قي عرب ما اشكو ظالم قي عرب شادي بيش ملتك سالت شي بيامات شي تخوازي شي بيجي بس يا ربي يصير بينه شهيد بس شهيد يا رب يا رب نشهيد يا رب دعابك جبور ودي قربان ابي لا وكيبك چند زارتني يادي چند زارتني بيج لاوكو كچكك افجيوي بواجيبي كيفاي بندي بري خبو افجد الدهي ما هي زي ما يكيد صرحيه بندي بري خبو تقوم حياه برين بي ازيبين فقير صرحي بو حياة تليفونك جمرة هاد والله فافلاك شهيد كتين ما قبرا بري ويجي بيت شترق أو جهرة شترق جمالك ببند الشهيد برا ما فيا بمالي أري بس إن شاء الله إن شاء الله نشهيد بدعابك ونوجبو خد يزدخيلي وبم يا رب يصير ببرقة ما حق دنا يبردان افجي وينيا اسيراي شاوي تزباش تجبو شهاتي كده بو يسيرة چی ته سیره خاله به خاله ته سیره دعوه خالی خود کی دبیریا خالی خود کریه كيف خالي تشتغلها تجبو خالي خود بيتش انا خالي تهجت زنداني ده جيت بيتشي بحضارة إسيرة ما قفتني بحضارة شيدة أنا ما قصدي سورة سوري تاني ما اسقطها بشهر الأسد كر شبري شيستاني ده برا مجلسة كردي دركبة قلبك برا نكسة دركبة برا مظلوم عبدي دركبة أم خودي سورة السوري ده شو شيستاني حطانا كردة من زندانة دني لشاما لتركي لإيراني لعراقي تيجا روجة ما سورة سكنان دي تيجا روجة ندارة كردي سكنية بسيرة تهمين بمدد كنت بي وسورة رانا كريت سوري دي ده حزار وشارع دي وعدا شو بشار لا صدر للشبكات خسر ما تمثالي بشكنات لبيدا ما تمثالي بيلحم باجاري كرديش كنات لشامي لعفريني لكوباني لحسكي لقامش لعمودي